Užas u NBA ligi. Potvrđeno, velikoj zvezdi otkazalo plućno krilo. Dodatni pregled će otkriti da li je došlo do potpunog kolapsa. Zvezda New Orleans Pelicansa, CJ McCollum, nalazi se u velikom problemu pošto je potvrđeno da mu je otkazalo plućno krilo. Čelnici Pelicansa su javnosti saopštili da jedan od najboljih igrača ove ekipe ima pneumotoraks u desnom plućnom krilu, koji mu je otkriven posle snimanja koje je obavljeno u nedjelju ujutru. Pneumotoraks može predstavljati potpuni kolaps pluća ili kolaps samo dela pluća, a koliko je ozbiljna situacija sa McCollumom saznaće se posle dodatnih ispitivanja. Ovo nije prvi put da zvezda NBA lige ima sličnih problema, te je 2021. godine, kada je bio deo Portlanda, McCollum također pauzirao zbog problema sa plućnim krilom. Propustio je ukupno 18 utakmica te sezone, ali je uspeo da se vrati na teren. Da li će to i sada biti slučaj ostaje da se vidi posle dodatnih ispitivanja koja će se obaviti u roku od 2 dana. A u noći između ponedeljka i utorka gostovaće Denveru i Nikoli Jokiću u 3 sata. Podsjetimo, Denver je trenutno lider zapada NBA lige sa skorom 6:1, a pred Jokićem i ekipom posljednji u nizu oružje su položili košarkaši Chicaga.